Выходцы из села Кышлав под Карасу-базаром собрались на Койдышлер Курушеву, традиционную встречу односельчан. Ее они начинают с молитвы на старинном мусульманском кладбище. Ясин, вал Кур'ан хаким, иннака ламина мурсалин, аля сиратим мустаким. Это кладбище то немногое, что сохранилось от села Кышлав. Несколько надмогильных плит с арабской вязью были разбросаны здесь, в лесу. Выходцы из села обнаружили кладбище несколько лет назад, опираясь на архивные документы. И теперь следят за его состоянием, отдавая дань памяти предков. Карбабам бабасының еві до сих пор тұра. Ескіден қалды вот мезарлық. Көршівгече бір аптадан евел темізледік. Кышлав койы кішкене кой еді. Сүргінлікте бір 300 адам яшайды. Бір 80 ev тұрайды. Бұғдай сачайдылар, мевалар, табак өсірейділер. Ярымсы түшті Какант шеріне, Өзбекстанға ярымсы түшті Уралын, Соликамск, Боровск деген шерге. Боровстен татарларымыз, көйдешілеріміз сон Алмалыққа түшті бар. Bu endi 3-cü sefer toplandıq. Birinci seferde bir adam çok netli haberler tiran. Yavaş adamlar haber bolar. Grupa açtık. Tiran ilanlar yazamız. Adamlar koştular. Bu koy anam koyu. Kartanamında doğdu anam. Çoksu bizim halk eken. 2-3 koranta Oruzlar var eken. Oruz korantaların. Hepsi Kırım Tatar tiline laf ete ekenler. Hepsi bir-birin milletin birey bilmey eken. Endi büyükler bile eken. Hepsi tatlı mabet yaşa ekenler. Yaxşı. Көресіз, бек дүлбер ер. Стариков, которые родились в Кышлав, осталось совсем немного. Они расстались с родным селом еще детьми. Bundan çıkanda 1,5 yaşındaydım. Koyun aklımda yokmuş. Biz Ural'a koçurdular. Barovsk degen yerine koçurdular. Соликамск degen yerine. Bugün geldim ona okullarım. В селе осталось всего несколько крымско-татарских домиков. Сохранились они благодаря местным жителям, которые их оберегают. После выселения крымских татар Кышлав переименовали в Ольховку, а в 80-е годы село упразднили и включили в состав соседнего Баше. Сейчас здесь располагается садовое товарищество. Но выходцы из Кышлава хранят село в своей памяти благодаря рассказам родителей, бабушек и дедушек. Kartanamız bu koydan. Bu adamın da anaları bu koydan. İki doğmuş babam var ne? Mesultan Kartanam, bunda yaşayan Mesultan Kartanam. Abi yerde pametçiğin işini yapayken nemede, çölde nedir işler yaparlar. Son bizim Kartanamız endik yaş bala bunda doğulgan. Sizin Kartananız bizim Kartanayını baka da onu karay. O kındakta yata. Anda çalışıp yürü. Son bu adamın kartanası çıkıp bakıra bir yerden anaydı. Kadimdi bulaştı di. İşte. Gelip kara kadim demedi. Bakırayken son anası eşitse gelecek, eşitmesi yok. Bu kartanamızın mışığı var eken. Aber komşusu geleyken o mışıkını sipap otura. Son bir mal kartanamız baksa mışık yok. Bu o vakitteki bu aramda yaşaş bir açlık boğan. Son kartanamızga adamlar yetkizdi. Anavı sağa misafirlikке kelgen kartanaydı. Sen mışığını alıp ketken eken. Bu men babam 28 yılda doğdu. Mayısın 20'sinde. Biz 91'de kelgen edik, но böyle şeyler yok edi mında. Просто bizim evimiz edi, mında emcem evi edi, gösterdi. Evleri turaydı? Yok, bir şey yok edi. Bir huy var edi. Babam aytaydı, что бек берекетli yer edi. Мында говорит, эрбышимыз бар еді. Бұғдай, мал, неден жеуіз жия едік, бек яқшы яша едік. Ачыл болған шейін білмей едік, бай яша екенлер. На Койдышлер Курушева выходцы из Кышлав приехали с детьми и внуками, чтобы показать им малую родину. Встреча – это возможность познакомиться с односельчанами, послушать рассказы стариков и выпить в родном селе ароматный кофе. А еще на встрече возродили давний обычай, о котором кышлавцы знают от своих предков. Baştағы вақыт evvelезелді қалақай пішіріп, алып çıkaykenler, son bizim babaylar aytar ediler, bir kartça bir apakay возрасте.
kartana. Onu tıkırtkan vakti ballar toplaşıp onu talaşalar oğa. Kim birinci alsa alıp kaça onu, bir oğlan bala kaysa bir sultri soyu. Alıp kaça onu, onun ardından bütün ballar çapalar, kovalap onu talaşalar o demeye. Ay son evet bölüşüp aşağılar.